Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ado mayam ngasi gi video sidi agi makeover tawbagi video oirane ba ko ado ano look ama create tawdoidi ngasi engonda makeup tawi angang sina fuletor gini ko Sachin na magi ming ado ngasi gi video siga mana engonda kamai na makeup tawgi adugi tutorial su dum hapchara ke mayam video se loiba phawtang yeng mina se ba ko doidi video yeng ba horase. Welcome to Supriya Samurai Style. Makonjina video makon phajaro ya ba adum mayam ai se chakhum dang ha mama help tawrame ko adum du loraga siga leire Sachin akoi ke bagi gi music lens sana ha pani sondana leire bisakha se ngasi help tawbiri ado huji akoi ke ba hodore lens ke ka ha pani ke re gadum mathang ke bagi step su lake aduga ke ba kay hai no ne kaus mo kare aduga horen final look to yengsi Sachin gi makeup look se kamai to ngasi yengsi mamang da budi amu kebi khabli mi pura mana magi adugi makeup ki feedback se kay hai di ekdam hai na kana de ba ko hai di duki mle bhaja gare du me to kham de ai na sam pam ja gare patana new ta ke ba adu do ngasi na magi makeup look se kamai na magi creativity se puthorok pa da me am dum yeng mina se ado hoje khoi ke ba hora ge dum khoi yum da ne tawi se hai di background kai ka du jam ju ko cha de do me ngak pi gani adu do na khoi na dum ngam ja ba adum vlog tower ni the reels kai ka su hapakani makeup ki adu yeng sing asi ko holong amit man na khoi noyon chung do ko noyon chung do ko man gi da ai di khang de nang gi makeup to nang na khangi Fazagadra Fazaroida than I come there. Call a positive difference. Millions of experience like it was a 3 to jam. So many Makada Kunjan, but clearly we never. Who don't mean Mamma, I know to go back. No, Kalamagi. Aduni mayam makeup ki video se haura se ba ko makeup to ba se hawgal le khoi hujik amada Sachin na se mi se pisum hana ka adi magi makeup ki technique sing se aidum kha khara observe ta haure ba ko adi dum aisu makeup to hining ba ko bani na do magi pisum yek ba ko pa dum aina khang da ba su mauna dum hange do ma se am phachana ingna ai makok sam ingna thabak se tawi ba ko adu du da makut se am nan jhalak pa hai ta phai charang hairang na ba do yam tawde adu ma maunda yam nungai siga loina ba da ma ga loina ba da dumaina ingna thabak to boda am nungai ba ko ikai ra bas mai jing na ba mama yam su mong na me ka bisum jang mai sai ji o ko na mama mi se pungam dri bai na ji adu nei ma ko thoi du thang yo no su khang ngam ba mai ga yo mama su pa ka ke ba ado me am dum wari sana na pisum se khoi yek ba loi gra ko pisum yek ba loi ga hojik next concealer gi step ni mana to ich dum me am da su rangani do makeup se full tutorial budi na tra ngasi gi se ko adum matek to jingo me am na adum me am na khangning ba uning ba le ga su dum kha yengo ba ya gani ado ngasi gi ai gi eye makeup sina shimmer nga ta na tawre ko yam diwi oi ba makeup to do ni ngasi sam glossy oi ba ado Sachin china phajana makeup to bire ado me am Sachin se full tor gi ni ko ma se makeup sam satina hai bane ba ko magi mamang da so ina mana aingonda ma ke bi gre da sani gi lohong bu chapada duga su mi sinsina yam satina pamna gi magi makeup to yam afaba feedback la khi ba ko adu duna hanaki makeup look sina yam diwi oba glossy oba duguma makeup look ama create to se na ma aingonda jije video sem ji kho se ha ba du da ai su phare se ma se na to kui re khoi bani na dum planning to rak pa se kui bai bu sathina kui re ba ko adum ngam da ba hai tare ama loi ba ga ama dum thokchan ba dum handak te ai su nungai tra ba dum mi sin hai raga aina dum sangdana na tawra leire na do ai su lao phare na ko aduga dumain tawraga lakpane jumbudi jam sathina lapi ma su yam wana lakpi re ba ko do makeup se duna isu mana wana lakcha ba do oina bai na video da dum kana honna ja bani do mam choi gi ba ko ki ba yar su ngak pi o ba ko do sida blush ke ka thaba do re do ma se ma khuchi yam jang e hoji ga yam na matam lo ba do oidre ba ko adu duna
kaiba dona wari sana sana na khanghodre ai sini makeup se loigiba adon yengbiyo mayam makeup ki magi step sing se kamai kamai tawi duga magi technique sing se su am observe ta hore na am sathina nungai ba pam bai do oi ba ina ko do ma aina khangda ba ki ka su dum hanga ma on hani si kamai taw do no kai do na ma su dum tak pi lum loina haidi haidok pi do wa lot pi ga secret thamba kai do taw de ba ko amamam leitra ne akhang ba haidok na da haidok ning da bi kain taw ba do adumai na taw na ba ni khar de do ma di taw de aina hang puta makloi hadoi duna yu loina bada sam sathina nungai bai do oi kre ma se angang se adu do mayam yeng si ko ai gi mathang dum ucharake ado mayam sachin gi makeup se sunga si mayam da dum uhalani ko ado mayam na kai gumba makeup class to ning ba sing lera ga di sachin da gi makeup class to ba ya ga ni ba ko ado makeup class se handa khoi sai da so ama arrange to ba ge khoi khanari aduga mayam da dum ai contact to biro engon this contact instagram da dm to su sai aduga gi contact number le ba jinau sing na zoom contact to biro makeup ki maram da hangning ba khoning ba jaw ga di ko ado adugi su tonga na dum video da phasana semchara ke gi insta da hapchara ke dum check to biyo ba ko ado makeup class se mari am phasana ta kani ai dugi thaja badi thamye ba ko aduna mayam akupa maron gi damak ta engon da dm to san biro na traga me se contact to biro su ya gani whatsapp contact le ba jinau sing yaw ga di ka aduga sida no no makeup look mayam ma su ta kani do mayam sasat pau phausan biro chichi gi mo ke ba lo salak to re haje ai gi mo ke ni silaraka phazara ba mayam Sachin Mua. Ai nang number save to thami Sachin Mua na. Sachin yaman ni da na. Lo sape ka ai loge ko si tum na wala number ga. Si lip gloss tai khe me amai gi makeup look se na ngai kai different to idum yeng look ba to ka final look ko di wat le me am sam gi watli chandon watli ki ka dum kar ta chap to ba ko ba sajin hai to ro to ma gi siga sampati me am se nei ta la nam mi musakha su ma ga to bi yeng si do mayam akoi makeup se lorak tore tam na do lipstick tai ba hore do mayam almost loire hai ba jai makeup ki look se kamai tore do mayam yeng biu aduga aina lens sa pa se ta seng na ki gray color se kira hina dri ba engon da moina di phaje na hai ba ko do khara aina insta da photo thangat pa da su khara na phaje mayam phaje hai khara na ki na so hai re aduga khara na lin male ka hai re ba ko ado da karai kamai to ba do youtube ki family ki channel sing da mu share tore mayam gi opinion mu aina nizari compliment to biro comment to biro ba ko phajai compliment hai mate comment to biro hai nei se do mayam yeng si ado siga janon thilaga lore ngahak pamure duga aina bisakha ki ringai da duga ngahak potharure du matung da mu janon se thiline ba ko last ne ma janon thilise ado janon se thilaga sam semaga aduga dum photo se ka pa hodro bane ado jamna professional shoot pudi na te ngasi se khoi dum haidi makeup magi demo gum bane ba to se phone dagi loi kap to ngata ne do mai janon se ne na ngaujeri se mayam magi rasi khulai ama ko deidi khangde jam phajana thile da amuk ta sa tabi do oi mai janon khutin se maton ka se omjhalap tora thin ba jam hai se madi makhut masa yek pa khop pa hai bani na do janon thin ba ka se mauna ni am lai ra mayam yong to janon ko phajado rasi le ina phajadra do si lore makeup se mayam hojik sam se ma da wali olang mana su loi ai sini lore ado ai gi mai se ta seng na ki glow oi dabne ba mai makeup sina yam satina glow oi gre ado dum ai makeup ta taw bagi tawira khangde engona smana glowing makeup se ai ngasi ahamba taw ba se am pamja gre ba ko do mana sam sembili sam se ina curl kitang taw biro kitang atopa look ama change taw hansi dum sam do cham na dum lai rai sam kaya khohen aina su haita bani na mi akoi swai da su khohen mi na ba haiba mi laite ba adu dugi ai sam khohen be kya phang de do khara pamja ba do ina mauna sam khohen bi waina sam se khohen halle Pasal je min jina pasal. Si dress si going to rasa. Makeup to boleh. Pasal berapa? Pasal mana? Semua look si paham juga. Masang lawan lagi mungkin hello. Kemarin zaman ada pasal orang. Pasal orang makeup se. Kau dalam chat ni kau ba. Kau jauh sih ke?
Cái phút rồi coi xem là gì. Scooty để chặn ninh gì. Car để cái tuồng ở chặn ninh. Mình hàng tụ pi bọc thong rồi. Khơi cái lấy mà không được ra photo cáp ok. Pam giờ đó makeup set chứ. Kupa mama, xem một kupa mama. Ai do ai na si se ai đi cái mấy tay cái thằng mong đó si dre bako. Tụm kitang chana dre. Ada modern su chang bako. Phật giáo cái lấy số lấy thế. Honestly ai lấy số lấy thế bako. Đi thằng nào bút học tal là ai đi nè. Nakli do. Kote cái kolu đó Phật giáo lấy thế cái set. Tất cả ok. Makeup look same ta nasi yam di makeup look ta reka nasi ki sana samju khole ade ki adum yam glossy oi bedo yam glowing oi ba makeup ta du gum create ta re nasi makeup look sana adum lai leng ba sujar ni occasional makeup ya ni aduga any ko ki hajin pot ki sudum oi ba ya ne ma ko pam ba ta ga di adum yam dum in view aduga any makeup look create ta ba ya ni sachin da aduga Korean makeup look sujam phale koi bisakha ki Korean makeup look ke re ba do horen ma gi su ulak ke ma gi Korean look to kamai ta ui na have to ka aduga मैमना any hairstyle की अपा requirements लाइक बा अदुगा पोलोई की सुले ना को पोलोई फसा फसा बा customize तो कुछ जागा नहीं अपा मचु की पोलोई मैमना पाम्बी बता रहा है दे सी मचु की पोलोई तो छाबी खोलू सी से चनिंग हायगा खरनी ममांग दगी at least minimum 2-3 months ममांग दगी पाव पाव भी रो अदुगा अदुम पोलोई customize तो बगी खुदों जाबा सुले गने बका aduga मैम मोंग की मेकअप लुक सुले दो ममांग की मेकअप आई के की बदुना याम न्यूड मेकअप ओइ ग्रेंगा सिसिना याम ग्लोसी ओइ रे बाको द करम बने ओन चाने चाने दे सुम कमेंट तो बिरमो अदुगा सचिन की मेकअप से याम नदी पामजे ने मखुद सम नान बको हाइदी आई गा हम चाना रु बदो ओइ रे बामा से अदो आई न त हाइजन ना ब्रांड मैम न सुदम उर खंग ने बाबा अदो यिंगसी न से कोइ हुजि रील्स नम की के अदुगा खरा स्टाइल तो की फोटो पे का खर नम की अनु मैम सचिन ना इंगोंदा कमाइना केबी हाइदुसु मैम मते मते उच्चागरे मैम दा माना केबगी मओंग अदो मैम नुंगाइबा पाव मना सचिन दा केहनबा मतम दा को हेयर स्टाइल दा मते कायम द प्रॉब्लम ओर रोइबा मासे खगी फजना केबी रगा हेयर स्टाइल हाइतबा मेकअप आर्टिस्ट मैम लेने को मसम की सेंबी दबा को हाइदी अदो माइन की कायम प्रॉब्लम ओर रोइ मासे हेयर बन मखत मखल की पुनबा है अदुगा एनी मेकअप लुक तुगा चाना बा हेयर स्टाइल पुथोगा स्टाइल तविबा ngam को अदुगी दमक्ता दि मैम हेयर स्टाइल की दमक्ता दि चिंगना बिउरनो सचिन ना केबी बा मतम दा अदो मैम सचिन द के हेनिंग बै चिनाउ सिंग यारगदि मागी इंस्टा की प्रोफाइल नेम दो आगी डिस्क्रिप्शन दा हापचरम गे दुदै चंगागा माउना डीएम तो सनबिरो अदुगा आइगोन दम कैका डीएम तौरगा हंगक पसु यागनि अबको